شنو التابوت؟ ምንድነው ታቦት? ربانية ይሄ የጌታችን አላህም ታሪክ አለ ታቦት የሚለው ጉዳይ ላይ قصة مذكورة بالقرآن الكريم በቁርአን ላይ የተጠቀሰ አለ በቃላችን ሁላችን ብዙዎቻችን ቁርአን የቀራን ያፈዘን ሰዎች ምናቀው قصة لا يمكن أن نقول إن ما في شيء اسمه التابوت ታቦት የሚባል የለም የሚል አማኝ ሰው ሊኖር አይችልም ከእስልምናውም ከክርስቲያኑም احنا نسميه تابوت العهد እኛ የቃል ታቦት እንለዋለን የሚስጥረ ታቦት ማለት ነው ሚስጥር ውስጡ የያዘ ወይም ቃል ውስጡ ተጽፎ ያለበት የያዘ المسلمين مسلموش واظن الانجليز والاوروبيين يسمون عندهم ايضا موجود في تاريخهم في كتبهم بفرنجوچوم ጋር አለ መጽሐፎቻቸው ጋር ምናምን ተጠቅሷል الدينيه موجود يسمونه the ark of covenant ይሉታል وبالاثيوب يسمونه التابوت በኢትዮጵያ ግን ታቦት ነው የምንለው በአረብኛው ታቡት ነው ታቦትና ታቡት አንድ አይነት ነው ብናወራው ስለ አንድ ጉዳይ ነው باللغه الاثيوبيه بإثيوبيا قام هو مذكور التابوت في القرآن مذكور بالقرآن لا تابوت تقصوا لي لا للسوسم معكم مالت اوكي الله الآية تقول التابوت قرآن لا فيه سكينة من رقاقات يميست مالتهم وسطو እርጋታ ያለው መልእክት ያለበት ربكم ከጌታችሁ የመጣ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون የሙሳ ቤተሰቦችና የሃሩን ቤተሰቦች ሲዋረድ በውርስ የመጣ ይላል ቁርአኑ ላይ تحمله الملائكة መላእክቶች የሚሸከሙት የሆነ ወይም ملأكوش إذن التابوت حقيقة ስለዚህ ታቡት የሚለው እውነታ ነው حسب الرواية القرآنية በቁርአኑ መሰረት حقيقة ما نشك فيها ምንም እንጠራጠረው ነገር አይደለም ታቡት የሚለው ነገር وهذا التابوت فيه مثل ما ذكرت الآية فيه سكينة شنو السكينة شلون تفسرها ምንድነው የምትተረጉመው ሰኪና የሚለው እርጋታ ማለት ነው ምን ብለህ ነው የምትተረጉመው ما أدري አላቅ في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى كموسى ويم كموسى ቤተሰቦች ሲዋረድ የመጣ وآل هارون يا هارون ቤተሰብ مو اللي ترك موسى ይሄ ሙሳ